madu numa tu khofa mama no amasi do penyawe sao fuwa me wonla nek po ma bada batoy fuwa me nala nek po ma bada batoy manya fuwa me na nek po ma bada batoy fuwa me won nek po ma bada batoy manya sewa fuwa me na nek po ma bada batoy fuwa me won la nek po ma bada batoy manya la fuwa me nek po ma bada batoy fuwa me na la nek po ma bada batoy manya abla fuwa me nek po ma bada batoy fuwa me won la nek po ma bada batoy manya fuwa me na nek po ma bada batoy fuwa me won nek po ma bada batoy manya la fuwa me na nek po ma bada batoy punya mentoli khafi melak befuk pemula nama bola moji na bermadi cava obo umalona namo de utakwenya ba mavako gade le yegosi utakwenya ba mavako nundudu le obola fuwa me won nek po ma bada batoy ma va wo susuba ma ji se mi jade no kukumula na mauliko nya kama dunu ma tu khofela mama no amasi do penyawe sao fuwa me won nek po ma bada batoy fuwa me won la nek po ma bada batoy manya fuwa me na nek po ma bada batoy punya motoli khafi melak befuk pemula nama bola moji na bermadi cava wobo umalona namo krola utakwenya ba mavako gadel yo miapan kola me fak benti ma do wezo na mi va ba Impact TV ba indiona wa como tipo macho mon kwa ba a do ta face gane na mi ba mi hele ma ba la kala ka ba ku hele ka ba rota ko mi de ku ya cha ko ka mi ba ba sha ba chen ba mi atroshi le mi apa mo katam ku hisha ku ke ba grata mana mi akutani alwele mi jona koma mi atem au ita ku mi chino ba rota mi ame kanu mi achoma mi achuko ka mi ba Impact TV le Facebook TV filai ne kere Facebook apo Impact TV apo no oje como toni magbonya ka mi akproge abala ke mi one dai na nye plimi awe wona ta inti ona ike toni magbono ta tena ba como je fe yenye ya ke mia je como ple nya ba de cover ke mi akko aso mi akba zoni ala bank kamen
Kanami Yidambo, Miapunka, and Yajo to Jule, Miapa, Tomafia, Agrega Baloma Jujuma, Piti, a bato a chapu, Waraha, a monoga, Abalaka, Uno, where every mistake is a new star. Aleka, Mawaba back to Hanano, Kami, Papa Shapa Bajago, Miago, Yoko, Betakramikata. All right, I welcome you to today's transmission. The show starts and we'll start with the motivational segment in a jiffy. Then look at what other things we can consider for the day. Thank you all for joining in the show. All right, me have a motivational segment. Me kabanto miapo nkele manami India ta nyagbe anye yububanare. And that's what we have. Our life will never wait for you to be okay. Get up, carry your burden, and keep going. All right. Life will never wait for you to be okay. Life will never wait for you to be perfectly okay. So just wait. Just get up. Get up. Life will never now ba umunyo na yo choba abo achichoga ekali agbasha gba ekali jona chochu kawanto iwanje chemi on TV ayi cho eka gbora yin Easter miru na ku Yesu Kristo kwa kuji ka bilagwa nene ma mi aje gba popo life will never wait for you to be okay. Don't wait for everything to be okay. Things will not be okay. The hope asichapo sorry suku dem ne lo tunya hera ne nyamu no la ne akure ga no papa emi ko ho ji tungwa emi chichi me ma de mi go be ma uhe ma ta mi ma go. We are positive people. Get up, carry your burden, and keep going. All right. The number me je egba po na go ma e ba ko gren chi ba le wo no ma juju me da the minute ya tomagba honorable sekachaka ma agare chi ala ba mia ajo nya jojo ba no ma de mi jo nya jojo ba no ma fo ke mia gere tu nya ma ha ta na ma gba no ke be do ku be Easter mo li me amile a join special ka mi ma de tu nya ma e wona mi ma wona wo ga ba le ke mi woni no kaka gba mia tu akomputa ne murogo je mia ole ko shira ba so mo kom no na ko se faji ba agare chi Peter. Yo, miako nyajojo kawe le mi konto mafia quickly, just very quickly. Email you that mi oga pata ton. All right. Miako owede.com. Just some few things are there. Owede.com. Ghana airports introduce new development levy. We have Ghana airports introduce new development levy. That's what we have there. Ghana Zimbabwe ties